Dobro večer, divni mladi ljudi. Drago mi je da sam ovdje prije svega zbog toga što je ovo vaša ideja. Ideje su nešto što pokreće svijet i motivira sve oko nas da napravimo više od onog što mislimo da možemo. Ja sam za početak, kad sam pozvana, imala ideju da predstavim Creative Media Trends, da pričam sa vama o tome što radim, koje su kampanje iza mene, koje su kampanje koje će tek da zažive iduće godine. Međutim, Janeta, prijateljica i profesorica moje djece, je rekla: ne, Vesna, ja bi ipak da nam kažeš ono što sam ja čula od drugih ili pročitala već, a to je tvoju životnu priču. I zato moja prezentacija, ona koju sam pripremila, nije ta, nego kratkih 20 minuta trke o mom životu. Ja ću zamoliti sada Maju da nam pusti malo muzike, ako može, Maja. A vas ću zamoliti zapravo da sada kada čujete, zamislite šta je to vaša sreća. I zamolit ću vas da stvarno razmišljate o tome šta vas čini sretnim. I da ustanete i da plešete. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, I'm alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, I'm alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Yeah, give me all you got and don't hold it back. Yeah, well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy, I'm alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, I'm alone if you feel. Ja ovako započnem svaki dan. Ja ustanem rano, ustajem u 5 sati, ne moram, niko me ne tjera, radim od 9, ali ustajem rano jer jednostavno volim jutro, volim život i zato ja započinjem svaki svoj dan sa tim da sam sretna. I počnite tako razmišljati, započnite svoj dan da ste sretni i sve što radite da je zapravo sreća. Zašto bi nekom od vas bila interesantna moja životna priča? Nešto što malo ljudi poznaje, zbog toga što sam ja optimista, vedra i nasmijana, jeste da je moj život 95. obilježila jedna strašna tragedija. Ako je to moja sudbina, zašto bi ostatak života proživjeli u kukanjem nad svojom sudbinom? Na kraju sam razmišljala o tome šta imam ja, a nemaju drugi. Ja imam motiv da uspijem, imam motiv da budem sretna i imam jednostavno ideju da počnem da je realiziram. Zamišljala sam o tome da radim zapravo marketing, ovo danas što radim. Znači ja, neko ko je studirao arhitekturu i povijest umjetnosti, ko definitivno nije ništa znao iz ekonomije, odlučila sam da se bavim marketingom. U tom periodu se pojavila prilika da velike internacionalne kompanije žele da dođu u Bosnu. Ja koja sam poznavala dosta hrvatsko tržište, tamo sam živjela 6 godina i bila sam neka spona sa Bosnom i onda sam predložila da ti klijenti koji žele da uđu u bosansko tržište angažiraju mene i da me pošlju u Bosnu kao da ja radim marketing. Međutim, kad sam rekla da ću registrirati marketinšku agenciju, onda su mene ljudi pitali: pa dobro, ti si otvorila market, šta ćeš prodavati u marketu? Definitivno niko nije poznavao tržište Bosne i Hercegovine, nisu postojali ni kadrovi koji su trebali za tu profesiju, ali ja sam došla da se bavim marketingom, nema veze što ja
ništa ne znam od toga. Definitivno ja sam u glavi samo imala film kako želim da živim, šta želim da radim. I onda sam počela da učim o toj temi i da puno radim i da puno pronalazim svega onog što bi mogla da što prije da kapitalizira moju ideju. Agencija Via Media počela da raste i ona nije bila plod zapravo strateškog planiranja i svega onog što sam ja osmislila, nego samo motivacija kako da uspijem zapravo u onom što sam ja htjela, a zapravo da mijenjam okruženje, da mijenjam oko sebe i kompanije i ljude samo na način da pozitivno promišljaju o svemu o tome što mogu ostvariti. Ovo su neki padovi u mojoj karijeri. Potpisali smo ugovor tada najveći u Bosni i Hercegovini, to je dolazak Pedija Ešdauna, njegovu promociju u OHR-u i to je bilo jako važan ugovor za Via Mediju. Ogromna sredstva su investirana u promotivnu kampanju svih vrijednosti koje su trebali da promovira OHR tada i promjene u državi. Mi smo dobili taj ugovor i bilo je jako teško da ga dobijem, bio je važan. Međutim, ljudi koji su navikli da sam ja osoba koja radi 20 sati, koja generira svu tu energiju, jednostavno su navikli tako da žive pored mene i apsolutno nisu preuzimali odgovornost za svoje postupke, svoje odluke. Ja sam od tolike ljubavi, od tolikog stresa što smo dobili najveći ugovor u državu u tom periodu, dobila temperaturu, kolabirala organizam i ležala sam 2 dana kući. Kada sam došla u agenciju, zvali su mi iz OHR i rekli, pa vi niste poslali pozivnice ljudima koji će doći, znate li vi da dolazi 50 ambasadora, znate li vi, i tako su se istresli sve na meni. Ja sam pitala ljudi zašto nismo poslali pozivnice. Kaže, pa nije te bila na poslu 2 dana, nisi rekla da to treba. Ja sam u tom trenutku donijela odluku da otpustim sve ljude u agenciji i ostavila sam ljude koji uopće nisu bili zaduženi za projekt. Mislim da su takve stvari za firmu jako važne i za menadžere. Tada kada donesu takvu odluku, zaista se vidi zrelost, spremnost na sve ili ništa. Drugi moj pad bio je zatvaranje ofisa u Dubaju prije 2008. godine. Bila sam pod strašnim pritiskom, mi smo te godine jako puno narasli, napravili smo svoju vlastitu zgradu, konačno nismo bili više podstanari, imali smo dovoljno kvalitetnih projekata i ja sam od opet stresa, da ne bi opet kolabirala, shvatila da je mom organizmu nekako prijeti opasnost stalnog izlaganja toj dinamici i odlučila sam da odem na odmor što dalje gdje god mogu, ali da je još uvijek toplo. I tako sam našla neke aranžmane i otišli smo u Dubai. S obzirom da moj odmor može da traje maksimalno 3 dana. Jednostavno ja ne vidim smisla u ležanju na plaži. Ja sam već nakon 3 dana bila odmorna i počela sam da čitam knjigu koju je napisao šejk Zahid, kako sam napravio Dubai i kako sam pomirio plemena Emirata i napravio Dubai. I ja sam onda shvatila da zapravo svi ti veliki ljudi, svi ljudi vizionari, zaista oni izgaraju za svoje želje i to sve, a u isto vrijeme dok sam se vozila metrom po Sheikh Zayed Road, sam vidjela da piše jedan veliki plakat. Svoju poslovnu ideju možete zamijeniti za poslovni prostor, za stan u marini, za apsolutno sve, dođite u Dubai. I odlučim tako luda od tog iz svojih kratkog odmora od 3 dana da počnem da istražujem šta to vlada nudi i koja je to mogućnost da bi mogla otvoriti ofis u Dubaju. Nakon nekog perioda shvatim da su njihova vlada napravila grešku jer su uvijek govorili o tome mi ćemo vam kupiti repromaterijal za tvornicu
ne znam, različitih proizvoda, međutim uopće se usluge nisu nigde pominjala, pogotovo razvoj kreativnosti i ideja i svega onog što je zapravo neko moj core biznis. Ja sam u tom trenutku odlučila da iskontaktiram vladu i da kažem da u njihovoj strategiji postoji određena greška ili su to namjerno napravili ili je to obmana svih onih koji bi željeli tu da dođu. I napišem pismo vladi onako da vidim kako će reagirati. Nakon 3 dana oni su reagirali i rekli: oprostite, molim se, niko to od nas nije primijetio, otkud vama takve informacije, možete li doći na razgovor i što bi vi željeli? Ja sam rekla: pa eto, ja bi željela da osnujem tu agenciju, da dođem da radim na tržište Emirata, ali zaista ne mislim investirati veliki kapital, niti imam dovoljno novca za to. Onda su oni rekli ovako: da vi ne bi komunicirali tu našu grešku, mi ćemo vam izići u susret i daćemo vam ofis i daćemo vam mogućnost ugovora da vas promoviramo sve do trenutka dok vi ne sklopite prvi ugovor. I to je zaista bila sjajna ponuda i koju sam ja prihvatila. Osnovali smo agenciju Via Media Dubai i došli smo u Al Thuraya, zgradu, poslovni biznis centar, imali smo sve plaćeno, imali smo prezentacije, uspjeli smo napraviti sjajne ugovore, uspjeli smo doći do Etisalata, to je njihov telekom, radili smo za DU, za Etisalat, za Etihad, njihovu aviokompaniju i sve to dok sam ja svojom energijom i boravcima i sastancima radila to. Ali glavna stvar što je bitna je to da vam savjetujem: nikad ne radite biznis sa prijateljima i nikad se ne vežite za vaše uposlenike. Cijenite ih, jednostavno radite, motivirajte, pomozite im, platite im sav dodatni rad, ali ne radite biznis sa prijateljima. Moja loša odluka je loš izbor menadžmenta. Period kad sam ja napustila Emirate, vratila se u Bosnu i Hercegovinu da se posvetim nekim drugim projektima, je zapravo i bio moj veliki pad i koji je prouzrokovao zatvaranje tog ofisa. Zatim, u period recesije, gubitak 50% godišnjih prihoda. Šta nam se desilo? Desilo se je to da su autoindustrija, građevinske kompanije i marketing najviše stradale tokom recesije. Zbog toga što su to bili troškovi koji su se prvi rezali. Prestali se kupovati automobili, prestala izgradnja zgrada i prestalo se oglašavati, odnosno trošiti sredstva za marketing. Nama se je desilo da smo imali potpisane ugovore, da smo zaposlili dodatne ljude, da smo napravili određene investicije, investirali u dionice određenih kompanija, apsolutno krenuli jedan razvojni plan, da bi 2 klijenta otkazala svoje godišnje ugovore koji su bili na globalnoj razini potpisani sa jako velikim iznosima i samo nam poslali mail: mi raskidamo ugovor na sredini godine i tako. To je bio jedan strašan udarac u kojem Via Media nakon tog perioda nije otpustila ni jednog uposlenog. Ja sam nastavila ponovo da radim 20 sati dnevno da bi pronašli dovoljno sredstava da zadržimo sve ljude. Jer svi ljudi i svi vi koji investirate u svoje znanje, zaista je to jedan jako važan kapital. Meni je uspjeh da ja se svako jutro probudim zdravo i sretna. Za mene je to najveći uspjeh. Mislim da za ljude koji nisu izgubili nešto veliko u životu, nisu imali neke tragične trenutke u svom životu, ne mogu više ni da cijene to što imaju. Ja najviše cijenim što sam sretna, što su ljudi koji me okružuju sretni i što mogu prenijeti tu svoju energiju. Ali ako pričamo o nekim uspjesima koji se materializiraju na neki način, to jeste da smo mi zapravo imamo 3 kompanije u vlasništvu koje imao sada nekih 70 uposlenika, da imamo lidersku poziciju na tržištu ako se računamo kao grupacija, jeste da imamo vlastitu zgradu, vlastiti studio, apsolutno sve i ne moramo da angažiramo puno ljudi za sve kampanje koje bi napravili. Napravila sam takav sistem poslije ovih svih padova koje sam imala ličnog iskustva i mog rada 20 sati, da zapravo sutra ako ne dođem, ako se razbolim, sve će nastaviti da radi, da funkcionira kroz sistem korporativnog upravljanja, kroz sistem delegiranja svih aktivnosti.
ono što ja volim da radim jeste da prenosim znanje. Ja nisam dobar govornik, ja svaki dan treniram menadžere i govorim im šta zapravo oni loše rade. Ali ja nikad nisam naučila da govorim zato što sam neko strateg. Ja volim da radim strategije, volim da osvajam tržište, volim da motiviram ljude, ali face to face, volim da radim s mladim ljudima. I još me je nekako strah da neću uspjeti u svojoj trci prenijeti dovoljno znanja. Ali bilo ko da mi se javi, da vam bilo šta treba, može računati da ono koliko imam vremena i koliko imam znanja i koliko imam socijalnog kapitala da ću vam dati. Također, znači, moj strah je da ćemo jako dugo čekati na ekonomski progres Bosne i Hercegovine. Nije mene to strah, ali mi je strah ako vi budete pasivni. Ja ne bih htjela da vi budete pasivni, zaista bih željela da budete aktivni. Svi ste dovoljno pametni, puno pametniji od onih što vlade i zato ekonomski progres zavisi od nas samih, od nas svakog pojedinca i nemojte da dugo čekamo na ekonomski progres Bosne i Hercegovine, a tim se dotakle i ovaj svoj sljedeći strah. Znači ne smijemo biti pasivni, odnosno vi ne smijete biti pasivni, ja se trudim da radim u svom domenu. Koji su mi izazovi? Izazovi su mi zapravo napraviti neke nove lidere. Ja trenutno radim sa generacijom koja je možda malo starija od vas, ali se to generacija moje djece na novom projektu koji je jako izazovan zato što radimo za internacionalno tržište, radimo na aplikaciji, mobilnim aplikacijama u sektoru IT-a, igramo se, radimo razvoj igrica, razvoj softvera i zaista je to nešto što je izazovno, ali nedostaju nam još lideri. Znači ja očekujem da ću bar pomoći nekome, bar jednoj, dvije osobe da budu lideri u bilo kom segmentu, apsolutno nije bitno, ali da budu lideri. Izazov mi je pokrenuti Via Mediju u EU, na tome intenzivno radimo na 3 različita tržišta, trenutno na tržištu Holandije i na tržištu Austrije. Austrija još uvijek čeka jer je u fokusu Holandije, ali zaista znači cilj mi je da ljudi iz Sarajeva, iz svojih kuća, da li da rade u kući ili u Via Mediji ili bilo gdje rade sve za tržište Evropske unije, ne samo Evropske unije i svijeta, ali trenutno znači fokus je Evropska unija. Sanjajte svoje snove i zaista radite ono samo što volite na način da tražite u sebi ono što je najbolje. Ovo je Via Media kratko u 18 godina, ali to zaista nije toliko bitno. Znači, radimo velike klijente, radimo velike projekte, radimo kampanje koje javnog zagovaranja, ali nešto što je sada naš najveći izazov. 2014. smo prošli na tenderu za inovacije, aplicirali smo kao kompanija pod brojem i apsolutno bilo nam je već dosadilo što nema posebnih projekata, što je prilično depresivno tržište Bosne i Hercegovine. To što radimo je ok, ali nema izazova za nas koji volimo da stvaramo. Tako da smo pronašli taj tender koji je za evropski za inovacije, odlučili smo se okušati u tome. Naši IT-evci su razvijali određene softvere, njih smo zaštitili u Ženevi, shvatili smo da je ne postoji u cijelom svijetu i odlučili smo pokušati da li možemo proći s tim. I prošli smo. Prošli smo na tenderu za inovacije evropskom i dobili smo sredstva holandske vlade za razvoj IT kompanije, odnosno za jedan dio sredstava startupa dovoljno, znači da možemo da pokrenemo biznis, da pokrenemo sve to što smo zamislili i 1.4. ove godine registrirana je kompanija ILO koja će imati 35 programera koji će raditi, mislim za početak će imati 35, sad ih imamo samo 5, ostali se testiraju i razvijali. Mi trenutno imamo mogućnost da radimo sa apsolutno velikim kompanijama, samo je pitanje da li možemo u kratkom roku proizvesti dovoljan broj stručnih mladih ljudi koji su spremni raditi. Ove godine, znači naša medijska agencija Rič, koja postaje članica Omnicom Media grupacije i zaista to nam omogućava da radimo
internacionalne klijente na našem tržištu, ali isto tako da radimo ako imamo ideje, ako imamo projekte, da radimo u cijelom svijetu u 130 zemalja kroz Omnicom grupu. Ja hoću da vam kažem da vi stvarno pokušate sada razmišljati o sebi pojedinačno, o kom grmu leži zec. Zapravo, šta je to za vas bitno? Šta vi želite da uradite? Šta vi želite da pronađete? Gdje vi želite da otrčite? Šta je to što vas motivira? To sigurno morate pronaći u sebi. To sigurno morate pronaći u jačanju svojih vlastitih potencijala. I to morate raditi tako da svaki dan savladate prepreke zapravo i da pronađete drugačije načine za to i da stalno vježbate kako doći do vašeg cilja. I da ne zaboravite i slaviti. Ne zaboravite slaviti vaše vlastite uspjehe i ne zaboravite da se opustite i da uživate u svemu tome i da podijelite nesebično to što imate. Ovo su moji motivatori prije nekoliko godina. Evo kako oni mene zamišljaju. Znači, treba da mi stave uvijek uši, ali zapravo oni me pokreću zaista, jer je to nešto što je moja sreća. Onda ja kad to trčim za zecom i tražim ga i mislim da ću ga stići, zapravo trčim za svakim svojim korakom onog što je meni u glavi i ponekad znači stignem psa jer su mi ga ostavili, a rekli su da je njihov pas, tako da stignem i psa. I definitivno ako ne budemo imali nekog za kim trčimo i tražimo u tom, ne znam zapravo znamo li u stvari kuda želimo otići. I ja bi za kraj samo da vam pokažem jedan video koji je zapravo nešto u što sam ja trenutno potpuno zaljubljena i okupirana, što mi je veliki izazov zapravo da radim, jer kada dođem na posao u tu novu kompaniju koja je sada nova naša beba i neka velika radost, susrećem se sa ljudima koji meni stalno govore tete Vesna, ja pitam, dobro, što mi govorite tete Vesna? Kaže, pa mi smo išli s vašom djecom u vrtić. Tako da definitivno radim sa generacijom koja je puna izazova, koja je kreativna.